both lower and upper teachers contractual teachers claim bom ningkan pho claim bom atumafa hala tum ang bom pen criteria do lata online basis pen sila tu apply dun no lapen apply dun make lapen apply dun di data aning ha nata aning ha apply dun di data same apply dun lo potante itung Karbi Anglong pen ke apply dun si 225 online no lapen la songbong ke Karbi Enutvet lo ke apply dun online no Karbi si apply dun ma medan lo apply dun de data alam thesi ni men thampo piporoma potala no 219 post longdun out of 225 angbong pen 225 lo ke apply la songbong pen 219 long 219 ke long dun angbong pen kichi nut lo thilot lo asa kurin hon kone regular long lo ke long pen ama thithlo ha la lo la pen bangethom ni tu la tu bangke technical problem mane upper long tai apply dun that lp long tai apply dun that amar la tu problem asi total ki 215 vel la tu ma fan criteria long la pulo the candidate must have completed 5 years of continuous service as on 31st July 2024 as contractual or state pool contractual teacher under SSA. New recruitment kali lagi. Akini recruitment kali lagi. Claim bomb to continuous service claim bomb atu. Kisuman ke 7 years ke claim lo kamu tu ni aja tu ni 8 years claim lo 10 years claim lo their salary is getting more than 40,000. 40,000 su say a salary la tum lo. Jong si la tu non la so afan apply dum lo putante regular afan jong si apply dum lo they will get initial salary only 24,000. Only 24,000. Then 40,000 kelong ba a facility as it is same. Alam bang buji lo alam bang same amasi online lo ke apply do na bang si avidan pinangan Karbi ke chukidam ta regular kepi agut si council pen ke claim agut si already kepitang dulu itung Dr. Tuliram Rongphang EM Karbi Enutvet autonomous council alam li fana ki rupi vek nai alam li leadership na joksi pini arni la Karbi doan pinangan at tumafangke sakuri permanent people erlo halatum angbong pensame chukidam ta lang tum theglong lo don mahal kelong le tamo pini kelong le tamo la so bangke SIU pena joine pena joksi salary bang whole check lo sedame non ha claim bom penon ke already pitang lo PR lo kato ko kantam kasi pinier ni Karbi Enutvet 215 post of vacancy along Karbi Enutvet ke long dun pen masih mane inut bahini tumde kado ko be funny I won't blame them kado ko be han pukali same kalam tum ka buji dam de pen a job kama tha dam the pen a job si la to bangke jini ne pin pen masih Karbi long Enutvet apply dun de lo pone kilong dun ji fancy avedel Karbi si avedel ke apply dun bang si avedel nasi Enutvet apply lo Enutvet long lo alam lata 5 years nanji lasi mopen ni na thana tenko the recruitment is a personnel post under Directorate of Elementary Education sanction post kali lage personnel post example lo mo inu da candidate jivoy lo thilor lo avedel lo post ke lage sanction post kali lage personnel post amuni do subang ke longnung lok lo la 219 na long lo thilot lo nona banke la so post ke leke sanction post kali delo la ke personnel post lo avedel lo ngi aposi la son alam thebang chini ne la pen no pay protection will be applicable pay protection ka vidya joine mo pen salary lam pay protection ka vidya joine masi monira teachers tum penang ana teachers tum SSA and andar ke claim tum bang apply dun didel mane clearly criteria mong si tok ang se no pay protection application were received online only
online, receive online only through Directorate of Elementary Education Assam. Lastly, overall, kipitang aprang kipitang keklem tang antum ang bong pen nang tum tekponlong lo 225 apply dun lo 225 online basis pen ajak ke pala technical apen ke criteria ke puri dun de join ni pen si 219 ke long lo 219 ang bong pen ke technical pan thombang pri upper lower la so abang do ko pen jong ni tum council pen pothai lo la pen inu da bang thilo lo la so bong pen ke only 215 la pen non